Brian Molefe o rutsweng le palamente morago ga go gopelwa ke ANC ka North West. O boletse gape gore o be a sa tsebe selo ka leano la moporesidente wa peleng wa naga Jacob Zuma la go mo thwala go ba tona ya matlotlo legatong la Pravin Gordhan. Se morago ga gore Nhlanhla Nene a rakwe ka mabarebare a gore o ganne go šomišana le ba ga Gupta. Maemo a Gordhan a feleleditše a filwe Melusi Kigaba, mme Molefe a boela maemong a gagwe a peleng dibeke tše pedi khampaning ya Eskom. You would be prepared to accept an appointment as Minister of Finance, whether it was President Zuma or anybody that might have spoken to you? No, Chairperson. Nobody ever spoke to you about that? Nobody. Yes. I don't think actually it would have been appropriate to speak to me before the top six has approved. And so the top six never approved, so there was nothing to talk about. Go ya ka Molefe o tšere penšene pele ga nako a ya go joina palamente. O roba ka se tšwele pele ka mošomo wa gagwe Eskom morago ga go lokollwa ga pego ya mošireletši wa setšhaba ya dinyakišišo tša mabarebare a go gogwa ga mmušo ka nko. Molefe o ganne go araba dipotšišo tše di amanago le tefo ya 1.6 billion rand go khamphane ya Tegeta Resources ya ga ba Gupta ye ileng ya fetolelwa go bank guarantee.